Totokal domni bibo amaro te kiama bise mikeli gertu na mati lolo totoka na kambu ni delikande na yakabi ni singa tu city ende indai na ikatini kau ni singa ni bulo me ambagi bina no turang rono ndolu ros sanga bulu katolu enda biki tabagi chuko bogo bale na ndota le na yakabi di bing rabi anta bobo bina na bugu ni bing rabi ko dor tokme singa bina na noa una isi budi nda kuo no muni toka ni ngonto di bing rabi pedil na novo santa ambadi mai sota tali en bulo bina ka kina marau en ndota le na yakabi ni nonda bito kani en radio mbulo ndo ba tambe kana kini bagarau en seng ni na zaba bagandua en ngale zaba bangabi kenta nangona sa oti ki nangona ela taki o ya na vitu na kaloko e na ka bina ngende ndai na magachu no programu o ya na ya palata ndio ngeda lato e na u ni bana kaloko bagatala kira non na ker sere no rongo to ne tuku men non de no de bese buru ge de bi ka todo sar e salamure tu ne be kabi non de bito kani en radio mbulando ba mbula bina ka turangai mai kulibiti se ni mbula bagatala kina binti mai ko mai suba Posi JT ai sama bulan do bulan beda kamera korturanga lebe suba waktu lagi nabe Princess Diana ma Australia oile bina kasa boleh buno bitokani bike bunin princess na prince na kabina ni kuarjen darshan bro, thanks for tuning in all the way from Canada bago bina kata ichu kono do siam tal tunga merno kantra pasu na via kabito do sar na radio mbula ndo bata na no chiko elo bina kasar ndo ngana like ge wasia tu yani non to bito kani en veya kabi to kasar bulu bina kala be timbale suba be kemni na sama chume non to bono no biti ni sambulu bina kana turanga na marama derbo ke ngone le asme kana ngone ndo bata chume na ngono bina ngo en non to live no Facebook page en na bi korobo biti ndo kida dal takata le so na kan ko rasam sar chume bono lau mai vivia no be se biti to kasar unang tombok rau kina biu libu non to bito kani sanduana kana kena marutaki na no munindu sia matal tunga mai no puno lomo ni bici en via capito do sara moniti kina vakarombo ke karoni singa ni no bito kani en mata opinaka ngo sa ndaba kumbula talanga beiran na biokani ndo batal chunga mai Europe mo bici ko bikemni ndo batal chunga mai en bibu vale oning karabita ben mati palu lebu ni bola tangani ni sambulo benaka na untolo baga ompa no bu vale oni sabo itu mai Ngilandi mai Scotland mai Irlandi ni tu no baka sampai o bomba di bombula be na baka ngo Kingsland badi rangarabita to ko bongi en uno rasiamo to mai kina en bongi benaka ni ku ani sambulo mbula na sabo le no bitokani ni takini makar se juga ni nonton bio libu-liba ni radio bulan doa dongan like elo binage sia taka tu nonton bitokan ya naka binage ni kuah ke anda uboli nangauna uboli atal sam darungele cruz taka tu ba malu ai atanga ni sindran darwoli ai sana katumbe ngani bakananan so bebe
Radio Bulan Dovata Mekauti Kanda Vatamai Mai San Francisco ki Burubura Sema main gai wasyayani Oh
Totoka na domni bipa marota kia mai berto na bonga ni o kita kau weekenda na kabi de benga rabi enda indai na itala no membaleti bulo lusi. Sera no nimto tal tangani kina na lusi na kabi de benga rabi indai. Sip to weekenda na tolu na rosa nga bulu kavana miniti. Non tu sala ka kambura wa wale na radio bula dua bata me kau tikenda ro bata mai. Na nonda viti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemudo mai viti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda batama. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana wayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Mebakani sema sote ni kene bakatakele kila se symptoms. Bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngoni kila monobaka ni kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 52 ono vituva 51 sisi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dosen kay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda ulit kenda to kakana. Iyo na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay lingori. Nakakede tu kina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Woli te kitu kina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bunga tali. Sangay lebu sarangan ngona kare ngona binakandina. Kay indolo bo talangango na nondoto boutique. Woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karani soli boila loma. Wei kiamuni mai Pennsylvania, kena veivu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemando we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Wakai lavo ena bagarobuka. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanta vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kandua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na rao ka lang ni tos na siya na kemisau, na baka na ibakatangan na yan din ni Nomutumbu. Rongoda na imbalan-balan ni Vaka sa Mango kena bunga tala na nonda programo waro taki. Ano ono na kaloka na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Doon na kaloka ni singile ni waro wai vi kemado may viti. Wakay labo ena waro muka. Rongodi kena nanonroy waka sala na kena daw ena vika wakay labo. Radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamay. Andreba na buke ene kena semi na libo Senegas kita urani buku iko girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Ei,
ina vabe ko marota katiko. Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati ni lavun reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kam to waka tapia. Sa tumu mantanga na numun ranga isenga tu na nonta tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nindu na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda binaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sara na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matailalai. Yavalata, deo nangai valata, ena radio bulan dua vata. Weita lono te kina na vika membaleta na nondong bula, mai wei ira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi, na puni wai. Promoda na bana kaloka na vika vili tu city, ena veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance, kanga niti kenda na kaiwiti Amerika. Intara ka, au saba ka nandarubi wasi juga nunggu ita buta na bitan longon na ngauna na sere. Sa dotu ilang son toka. Pakai lala ba suli nunggu gabo-gabo ka. Bata pa ka ni sabo lang dito nando dito ka. Nung dito ka ni signi lalo to sulan tang gabo-gabo ka. So ba sini nakit lalo tal gabo. Ni sambulo binaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Tini kina ruona kloka na singa levo ni tu city kina borowai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Radio bulando mata me kauti kanda vatamai. My San Francisco. Sungai waseani. Osama Kamonde
Big Wheels, Philemon in the Cake, Ayrton matilolo di Simiropa, o yana makare bikete da kabi di binga rapi tintai, saboto bikete tilke una miniti me vana kaloko, en radio bulan dobat, kabi ni sangin dobat cuma na kabi ni binga rapi tintai ni sambul benaka ni mata benaka sakamai. Okay, to sana binu ni mantai na ser, ni bulu benaka rendi di tong ambak lebu ni bulu benaka marmanita, nang sa bulu bulu bitoka de na kabi dengan di kuah luseru, ni bulu matanggali, atau toka saka juga na rongol saka nubu di ser, bahkan ni benaka tu ni buku ni binga rapi na ya kabi dengan di kuah mara matanggali. Bakata lagi nabe matanggali mare takalundau ni bulu benaka main Walnut Creek bakata ni benaka talanga habite di muni na kabi dengan di kuah. Bakata lagi nabe tapali lual le suma musambula mumbula malo bakata ni benaka bulu tapali benaka siamo chumai na radio bulan do. Bakata ni benaka talanga San Diego be sala rakanade ni bula kebuni to ko saran le nubu bali sala rakanade me San Diego kebuni talanga nonta oni tigo boli mai San Diego na burin karabitabi son ngone turangan maram turbo ngone leo era lewen tal chunga matei balu wai rongo ni merke era base mai San Diego ni sambula ni mate benaga sakamai bota lagi no be Fiji International halfback isi melimbati basangar jen binaka na sema kimunro wata chukuma ina kabela ni kuwa wata lakini be adhura siru kasari ni mbulo binaka bain Valili Street main kasi na ekabi binaka ni kuwa Snake isa Arnandra Snake Simeone Finau ke na nomu ni matu bali waka ni binaka na bugun nomu ni siama tokamai wata lakini be Mel binaka Mel na siama chukuma ina kabela ni kuwa siya ngul wata lakini bertud mati lolawa ne Iliasa Toroda mumbula binaka nita siya nung dapat nga kina betitili lendu atawake may nandi bulu binaka salote manono vaka nuni binaka nuita kini totoko chung nabi tokan na kabi debing karabi ni dabi kami talanga ngon ni abagaruta ke nando ngona en koribuli rongo may rewanga wambot sa John Wesley College chumbeka ngon ngo Pekemani talanga na boy chuchu may rewai ke rewanga nabi buno bole kata may wailea tata konsumbuya Sambulu benaka.
Totok na dumon ito na matilalaw ni Wunda Quinella sa Bulakoro. Na kabi de gravi da iya. Antara teman-teman ni soni tuku wir takatu da non da viti kena biasa buru-buru na ngonong goa. Ya tas tagi chuko na ngonong goa indon na turang kata na bangke. Kaya pagkatoro ko ang goa. Ni ulik nga babalang ina bebe raw sar men charge for allegedly creating fake loan accounts of family members and depositing over $29,000. Kaya kata cunga na bangke kailangan kasangkita ka sangkai ya. Atau na wekan atau siya tumatang ni kila na wekan ngo ni $100 tundu account de loan account kasang kita kabu sangkai pas tagi ngaba ni labu mena son account de sangkai bulum-bulu tu ada tol account de ruta ni rosa ngabulu kediwa na undolu nandola ya sa tu faktorin ko chuko na CID na ngonong ko go ya to chuko na bidangan ndo kana ngon lek may na no pempa ronon dolu rosa bulu kendo kina rosa ngabulu kerua sabatu baya na pangkarambula ng ngonong ko so ko matiliw tu ko no tarangan do na iselekabo lande ba nambangi ko matiliw de kila lagu na bidumri ko so baka kana tunga na yabato baka malua sa nangailera yolango en no sorry magistrate court en matakani ko klasa re en mata biluway may nausoriana talno ya bagi tulu sebul kentu na turango mata tabi nakasar sawa la kasar tunga sa duru bi nakasar tunga atawana rawe rusebul kedio na undolu me ngai kila tunga ko na kamela bukator kin batin tuna tulla dotan mertu kilai ko na uchinga ya sangai tarabo ko malu to na nakango ya na undona matanggali crime ya pembutan bebe ken tum na blue collar sale white collar crime sama koya laku tunga na fika na katodok tos tunga na mbula katodok iloma ya sabi pasta gitu kina sende orto mandanga na letuli apole tungo orto sianga sar tunga without their knowledge andolo tun orto account ya na tul account ya this guys tagi tuni norto ya non tonga ola ko sa tiga bume kana chugo iloma ni non lending institution ya dan ga rongonta na taborto satu kuda chugo na mate bilewai nanggononggo iya nanonta tostala may napuno libo merke andon na vital no sa vital no tek sarchu nga nanggononggo o yan libo ni Vivan ay batin doon na may shooting ya the New Mexico doon na state nga merkengo anda baka murietu na kinital no ay bagi chini kawalunggo na bimataгаlindak balawa ko sartu nga neighborhood sanggai baka mati asar nga le tulu na le buno an 18-year-old gunman who killed 3 people and injured 6 others wilkin ruan na ubisa used at least 3 firearms ang bagi chini kawalu tulu bukan doon non takay angay tawir tagatu tugod ni kuna kasangkita ka tutong bali tu na neighborhood ya panalaga tu na bale na motoka kila baka nga me sa pagkarira kiwabu gitu ya na arto na ubisa na ngono ko arto wana ikuat mati talaga nanto na ngono leka sawit itu ni ya to chingo me the Northwestern New Mexico community katugod ni tugod di arto wana roto kan boy tulu miniti metini kan na kalo kana ngona merke don tao ni lelai may Farmington, New Mexico tu le bebe ruta di pasang bulu kalima na undolu na lini bonua rachukin ka mati sarkin na bagandua na zorbongo iya saya pakai terus kena bangkai sa bagandom bulu pakai paki lebu sarkai juga me sa baku kote manda na gun laws na bono lebu o merke iya itu tugu laga bikenta radio bulan do bata sahabat juga anak kini lagu ngonong go salib sar juga nabi bana anda kilan talangkang karun talangan nabi okani ngona enda lagu abu gitu kina pami bikin anda juga American nabi mall apa kata laki nabi kurni bully bahkan domo bula bakar rere baki gona radio bulan do bata di sambula
Mbongi leka leka na mbongi endai Ndaruta ya mberu kunivula Aume mate mate dando momu nindrende Kina no muosa Sienga tale miuno marua rua Seumba wakatitinga Kalo kalo ni vila viko Wakavuna wale nwangulenga Ise leilewa Kuna maive yao Mikilana lo mamu Menangai bakatau Yame maivaka malua Darusua tale mandalewa No mumbongi na mbongi endai Senga tale nyuna wakasuka Yame maivaka malua Darusua tale mandalewa No mumbongi na mbongi endai Senga tale nyuna wakasuka Vesotari na matandaru Diria wana wakanananu Leka leka na mbongi yango Randa ukaya ni siri na saku Mbere nyuna ngole mbere wachi korawa Ikatotoka muna dhoko nungulawa Mulo dhia uni wakasama taka no mundo moe uasibida kesara Menambale veide Nikoro itale Menambale baby Yame maivaka malua Darusua tale mandalewa No mumbongi na mbongi endai Senga tale nyuna wakasuka Yame maivaka malua Darusua tale mandalewa No mumbongi na mbongi endai Senga tale nyuna wakasuka Yambe maivaka malua Darusua tale mandalewa No mumbongi na mbongi endai Senga tale nyuna wakasuka Yambe maivaka malua Darusua
ndarusua tale mandalewa nomumbongi na mbongi endai senga tale nyuna wakasuka yambe maiwa kamalua ndarusua tale mandalewa nomumbongi na mbongi endai senga tale nyuna wakasuka. Turun kena pertama terus kena konelnya video ice weekend dan le dah nimbongi entai ni talon ni dona ika ya mai zoko citu dan dona laut teman ika rau si weekend terdepan dan 5 meniti radio bulan 2 bata binang sa boleh bitokan dan nak bibing kerabi entai ni OTB untuk lebih boleh go and terbi talon tak cukup entai ni type 2 diabetes and ya palata dia talata dapat bibing cukup Lincoln Heritage Life Insurance en bukan narto vito kodiciko en wasini gonoya. Isan do umbulu binaka. Dosen gay toki mai, endo binaka do bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singgi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadakan itong buniwayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakakana baga biti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda ulit tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasaranga iliyugori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai vakaboleka ka boka se butaka na bona nanu. Boli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ni gunengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona karyang gona binakadina. Ngay indolo mo talangango na nondato boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karami soli mo ilaloma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena bebu no boleh kata. Era talangani wakau tanga mai na nomoni ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomon do boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu seba vitu, wadi urua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemuda we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio bulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Jangan bega ni pais tegi tigo na mulore na buku ni smoke check kita orang ni buku iko. Girita main ni tu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mukune kina na bebu ke bagai labu kaseng ni saumi. Gir mai and ono rua ono saiba dua liwa ono. Elevo tu na matanggali life insurance e Amerika. Kalevo talangan na kena itu. Yan ang Lincoln Heritage Life Insurance yang aniti kanda mo binaka na ito kay kanda sa may mga tigo-tigo na bunole mo mo. Kaya wala may wangande, so sa may mga tigo-tigo tunde. O dami matitiko si Sen. Raw sara na pangaleo fo. Katigo talangan na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakama ni dondo nga ito sa mga claim. And ang loma ni Rosa nga bulu ka pa na yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na yambak. Sigaw mo na website ng Tongogori si Textby, kinabasi ng walu-walua, tolu-walulima, e na kinay tugtugong matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Yavalata dio nanggay dalata and a radio bulando vata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance na kama ni Life Insurance kang niti kanda na kay Viti Amerika. Bilang sa boleh turun kena maram madar bukin ng lewa bago bidi binakatag siguro bitokan eda kabi bidi grabe dai. So binak and then vital lot katalaman dan non tembula and ngono sargango and then vital lot kada type 2 diabetes. Dakila na matin suka lebu tu na kina bi matanggali kanta po bidi binak di sultal ngona me da vital lot ka indua na mati ka sa vito bisar cukup kali buat bimbi cukup weekend tu ni toke
na ngonongo ano ba talong tang matanga weekend na ngonta so tukuno juga sa tubi ko na matini suka mo sa kuning suka siang na ngonta ngan dira talaga na bi matanggali na suka meron ni sule weekend na kuko siya na energy menda raw ni na yapa pala tukin ya na ngon sa lilibu tukin na suka yang ngonta rabi wa kitu bat kinan rasa siang nganyo ya pala tapo lebu na kaya ngasana ya may kinna o sana ba kilamay ni raw ni sa libu na suka yang ngomni baleta na kain don me baka mai chico lebu na kinang ngoni salan tanto kilabi naka gini sa limo di tungan na suka yang ngonta sa siya kanyo ya pala siya kanyo tumbali membunuh tak na kabaya sa biwakin na nra patikin na suka da kilabi na kasar di yang ngonta Endon kan tentu kilabi na kay urando satu bir namat ini suka saran do lebu ki dulang na insulin me ngole tele ni angon right se me durubali stele mandani na hormone go na insulin na ngomu me roni le binakatal chiki na bingarabi ni ngom ya na dore tan mati ni suka ko yang pakai mati pakan to membulu sarto ko le urtu kuna telnga ya saba ka nga usa kili nga na dong mimbulu-mbulu na mati ni suka baleta endire di ngunu pana kena weni mati na bika to ko sarpa ko ya sandre sarnga men do ribes taki na mati ni suka lijina ni rani bisa utakan na numu daite ya urtu kuna puni wa ya sa tur talento na ngunu pala ke mambale wekin tar ni ya kabindak ni kuni sember ndor le test tak ndor suka ndor nrana ka ya ni sember ni azo po chuka ni don na kerna yala ko ni lay sali red flag baka me sali to kasar don na kena elal pagare bakisar binak mo sa tiga bu mo sa enra baka na kau kani ai sar osar ta na kakana sali bukin na uro eso do na numuchi ko me sakani tu kana kakana ko baka suka me baka suka chiko me nangale to biriki na matin suka senga libuta lebih mata gali kakana ko de wiri takla bango gali hitte ki anda mai ndo sarnga go na keta ndo kana kakana uro kana puaka sa bosucha ko sarga ya ko ndo baga buna mai son mata gali kakana boya ini kuwa na type 2 diabetes kenapa masalah apa lang itu di bangko that is when your body doesn't make enough insulin doesn't use insulin well or both kembali ko sa pagarita kaya na suka di sala to ni angonta ko me le baka yang tagi cukup baka me baka pure ko cukup bikin to nonta energy mintar ni ya pala to cukup kina na angonta ya ke baka sasyang ni baka yang tagi if it is not used by your body for energy naka ko sing tutunga misal ko lip o ko ya nakasangeta ko sa ke baka tal tundon na store na no na ngonta sangge store ta tuki na suka go ini puna tabe store ta kine ngonta na nonta nra kemal na suka ya sa litunga na nonta nra ko ya ko do baka puna tuki na high blood sugar leba puna tumbunin nra na kavaya high blood sugar baka talaki na hypertension na bikatu to ko sara kaya baka untuk ciku-ciku nga so nangono sa bakila ni sambua o may nango so na kena bagarita ni ciku na type 2 diabetes sa tiga bu me infiltrate ciku may na ngumuni o ni na ranyo bakila liu sando revi na kaya baka sa bakila ciku nangono ko baka revi ko sa baka mbuawa na numurai mbala itu di bangko over time na type 2 diabetes will eventually hurt your eyes na numurai na matamu na numu kidneys eli busa feel chuno na kidney nangono ko so en gari tangan di bangko na ngon sa te ko bubuti may na vanra na lingan right so rakani liver so talanga busar nga kina na kidney baka talang kina nonta nervous system sarang okent baka talang kina na nonta uto kina blood vessel ni tabuto ni ya sa popola kan ikatutok nga tarayan ni o ya na matingo na matini suka rua kan dasa kilacu kena ngono goya lebu tu nak kena ka ngoni salah no ona test tak tu kita na no menimbul tu na A1C test da rano ngol ngai bolimbula ola ki lurai tu kita na bengo na ngono ngon sangol tu kita saron nangai apa taro matanga bi puni wai na tau suci na kakan na ya da gerida o kentango na ngonta
design ta kini dona nengonta vakatunga na uir na manu ya boivar do kana doe na nonta sista bepaya sianga ni design ta ki mai menta sakana leoni manu tunga ndareta ni tuguni bango nakakanang mo sakanya tu bogaliu meron ni regulate ta kabe nakatuna nomu ni na suka yang on ta kena function todo ko oya kanakanan raunga wata kena buo ni kau wata kena mondo ya palata nengo pole kan mati kede ngai tuguni mo ya palata chuka nengo kembalo kentaru kebakan sana ntambe tunga nduru kana tu ne lebu ngona ya sana nduru sureta sarchunga nabi ka todo ngoe Nakenai kerua telang au na bela pita kapikenta ke ko sare telang ni sabaka sa nan ke mumbi sa cukup sarang eta ke ya bina telang mo sali test gimana tambal te tuguni baka lebu takana risk ni type 2 diabetes where if you are overweight one thing that can increase the risk of type 2 diabetes is being overweight. It can lead to your body having a harder time using the insulin it makes. Because it has trouble using sugar in the blood. Don chikin yang on pancreas tugu di niyo ko sarang ko do the kapo may na insulin kesasyangan ni na kipakasata kapo chunga mo ko na insulin sa sing react ko ni kinanangumuni sarang na kasan na pagabunod chuko na totolo sar ni mati ni suka kebaka o sa overweight chuko do kabe nakatalaga me chuk ngai bale do na scale ombut to ngakina o ngai taka pato chuka na kemu balabu wata kina kemumbi na nomu na bingo nai ke ko sare tanga ni sabe sibi balai binang sar mesali test tagi rao nomu ni sukumpaten do wanto naka do ba dir lolo man indare din to kanta te gabungan mana musu ni abo go na kena sangai chunga ni sa te gabukan yan nangumu na suka na mati ngo na mati ni suka aran te gabungan to nomu ngangalo musu o chai tabale bata o chau rete sa musu bimama ni apana o cha sa musu to ko saranga klak sangi tos daki chuna kena musu mene apa mucha sale musu ro tu sa minta bitu no wheelchair batara kaya ko ngo e kenya ko malu tu nengom na mati ni suka to na mati waka tumbura rao toka iyo nda sabita lo tagarraungo na bika ronyo takap ko sa kali buchu nengom sanga mo lose weight losing weight could improve how your body responds to the insulin it makes and help lower blood sugar. According to the American Diabetes Association, sometimes losing just 5% to 7% of your body weight is enough to improve diabetes control. For someone who weighs 200 pounds, this is a weight loss of just 10 to 15 pounds. Yan VK, atau barita ka chuke mapale, doon nakatal nga, kaya ko sa 30 reju kemuni na type 2 diabetes, kaya robot kaya menrubo niway, around yung robot kata doon treatment plan, doon na kaya ngon sala, na sangay chuki na may na regulate takatun na matini suka sa chingor kemuni, doon sara ko barita ka niliw, eating healthy, I'm sorry. Bakatalang kina exercising more, kabakatalang kina nomunin na ngunubuchun nga na nomuni diabetes medication. Ako sabar ita ka uchi, ndobi kenta sa lori wana mati ni suka, sana mbobaya, au singka na singraw, sana mbobaya, menanggayali raw, may na nomuni mbula. Kaya mambale, doon nga nakabenta sa natakapo ko, kaya kasimberi tobi kaya ito mati ni suka, nda sa kanya man nga nakakanang bulong-bula, daya pala tu cukup kali udah ngon. Tanggo sing ndona kene ulum pale bikin dan tata tu dari dir nanggas. Ran ndona puno gor tu kinan ndona treadmill se asa ni pale matanga o ntaranga no muni canvas di tumpale wabo ki tul 10 minit matanga ran tu kudan no buni wai. Asa me ya apa pala na ngom me ron ni lakote ni main na vi ki windan me ron ni buno tagi mai tumba. And bingo nai. These changes may help you reach a healthier blood sugar level and weight. Ya indua. Yan vital no nga ukpam putin na roro sar bikenta na kai binang di kuwa matai bikenta ro satu bikenta ro chuko na mati ni suka sate ko bulure chuko so na ket na ibaka ta kila yan ngunongo
nakanga muni sana taka ba masa tang garun saranga nakanta kania en vingona ka bakatal ngakina non ta pala tabali bu nengonta na modga na kina ngona ka ronyo na talno patikina nomuni buni wai en ndona ngoni sala ndona plan men taka chukina en vingona mongole chubi buni wai enrole vital no pagali usar en vingona lebu gai do tubir kana matin suka sa bakar lagu batanga mena depression tumbung ame kinan rana ka totok sang ndona kar do tu buni wai ni tubi kan matin suka always be positive zakaba tungan nakau nenuma me bakau sabagari tak chungo kania chuga nakaka nambulambula ngomu ya babalo chuga bakal lebu ngunu wai modena kena ngona na ndona ngoni sala na regulate tak tuang kina na nomuni sugar level en vinga una todo kasar ya weekend to sember ni to weekend to chuga na mati ni suka sen na diabetes 2 sa kena yang saranga men sa turra usar chuga sen kena meses na ngono me ka kunili ya do weekend to sakle o sa to bi mati ni suka yao sanda tunge pe terreni tu sange pe chico pagan doi vale tu sange pe pagali lita kan untuk kantaba kun ngun yang ko anak katu to kasyang tu sembula binakasar chunga tu binakata kami tu siapa ka torrawa na bisau kin no tu lifestyle ya na bingo no pambuti ni kento libu nangon anta sang ende sengito ngamai nangon ente sengon enta ato mai na pasang bulu 5 sabi penta pangka sing kasia talen di vale bu anta sa tambi chunga anta drive la kami vale anta sa mai kana junk food tunga anta sangai batunga pango ni racunga na leo tu sangai be parta kacukan birtu ni kento kanya cuka sona kakana bulan ni raya linga to ya talisan ngona twisties na ufos na cookies na vimatanggali fizzy drinks situ ya nakanga ube bagarita kacuko na non terum bulan 2 ngai to bitalo ta kacuko na matin suke pa kon lako be na internet mo reda na be matanggali tamba en non rasa irna wekante tubir na matini suka na matini suka no rani rita ngai dona wekante rita kana matana tapi bien romo mai sabi bien lutu teni loma ni bosa mandanga katudo ko takap saba kayambe mai na riri yang ngomu na katudo ko ya hello benakasar tutur na ibakasal ibuni wai en ngonongo rao sar kento bitan lo chungo na matini suka ni sember ni tobiko daka orang tu bisa unong reda na kiemu nomu diet wabag reta ka cukup dona italno rongot ni dona turanga antu dona daka tunga kanta bako katoto kali mati ni suka sa dur sa kas tu bolimbula sa artonge kota na na wekana sona bi matangali na wai sa ngai pango kwa wasa tu barta ko chingo oyau kemdo na ngone kota lindona wai me komo be mo sa mai ngunumbutunga. Oke tika mapango ita nangono asambulu binakasar tunga kina mo ngunumbutu ngo sa ontabo sar tunga undabun timat sanggo ka mo sa kotel do na we ngunu ba mo sa ngunu sar tunga nambu kendo rubio kan lemani ndoro sembulu binakasar tunga ngo ke kami ndoro ngunuwai baga lebusar ndoro kania nakakan raw mekakun tu sa yato ni sa kambi bikin tu na matin suka tunggu beta ka na bisau tu se bisau raunggo sa bagarita ka raw bikin tu na wasi ni ngonongo na ya balata ndio nang kita lata en radio bola 2 bata ya na nuntu program mo na ka binang dikuan bagan 2 tali to bobo di binang kin Lincoln Heritage Life Insurance en bugun to bito ko ni chugo bikenda en wasi ni ngono ya sibina pa ni rosang bulu ke tolu na miniti nonto salika kamburaki va kabubale oyan radio bula 2 bata me kauti kenda vata mai vango sa kiusa buli toko ke pakai lele na buno don mo tumbale taka io dompo don mo ni canvas ni lei siro sombu tu boka malu aberto na naita kerto na matangali mai na imbore ya na tamani tambe siro ya umbuno kaya batu bango no munisu kay lutu baga sori may level tu yan siya baby tu ya bala balew
Dona ser Macau weekenda ya na italo ni bola singo ya mai virtu na mati lalau na dela isia na ka bibing karabe ni tai voto weekend rosul ko bitu na miniti me lima na keloko na nota vale ka bula mai na nota bono manu bici bu solo sar chukina vitalo no na gono gorto sa mai buka tengu itoka na no de bagron na puni lawa andar ngoda nerto sa Lei bibia libutal vitalo dal libu andar ngod sartu tu juga so haru taka mesa siang nilai perform bina juga nonton mata tim yang kita juga ragabi na bisot sot lilibu untuk kelan ni to bawa bina kabar nama tim ini terbau mai Toulouse skill tegira nonton itu tambe na Olympic Games kata raba ya sebenarnya juga di winter kan tuan tournament tuguni juga ni libu na beka ya tu juga to volleyball ni ragabi dan nonton benua ele tuguni mantanga di isala ki registratu na waka ndona kambani kina nduanga na lini bonua waka mesano na tu na rakabi kina veka tu tok sari yang tu ngani se tu na dana sapa kan tumbula sar ke waka sali ya dobaya na veka ya tu eda non tu union ni rakabi eda non de bonua rawazam bunu tu eda do dorbo gai lako tali tu lome na ngito mapolo virtu na vete dake yang tabu bina di sa waka dur chukna kena vital nor bang gai sar chuko malu na vikaya tu chukina na ngono gue tuku di na na nonta prime minister waka dengu bain maram siang singto na lengga ya tu ben na fijerak union totok sar tunga na ngono go yang takai apa kemudian tok menta malu Orto sa nonto independen pemen world governing body sarengan di rakabi to sa pagatingo ito kamaiki ne nangononggo ke pakan itu sa ding ngamiki ne kembali orto sa ilobo to menu inin lebu nindo na kai sa siangan ni madala chuko na lobo ni vale ka bulo ya ya santang kay pakamuri to maten pakamalu na kena vital no hen ngononggo vakan do mumbula vakarere vaki na vika saya tu cikoi ya bagarita kaboreng kemain marang siang kan induana lengka na ken na didi paki na fariu na nonggu ngauna ni value taki era bagarita ka turangan ita siang ngona ngai biso ngaki nanggo sa luri sarcunga mai dileuna ka ber ya saya liciko nang ngononggo ya sa lebu sarcunga na vi talno ako sabar ita ka ciko atau kita tahu tak cuma dengan nafijar rugby ni atau sa spenta ke bena World Rugby Council ya atau saya lihat tunda berkata apa cukup nabi ka saya tu cukup na nonton union ini rugby na nonton pendua lebar tu telanga mai ni
So ni labon beka pa ko mai na World Rugby siakan di mai audit tagi binaka merto le kilayani siapa kata so chibe ni labiana rakabi non to pono manio bici saba cukup ana kena vital no en ngongo ke bakang gendina ni sandua ngai laki bola itu buana bi kato to sar membalet na kena di bagi na rakabi non to pono sember ni bakang di tagi mai na dan turang sia meramo ya saber sar bagalibu na bika ya to cukup kina nangono kontan ke pakamuria tu ni malu au kelan lebu sar tu bikenta and the talita kena rakabi we hold it close to our hearts yani lepata gitu baya atau siakan nilai garabina kan untuk ngone leon dinner tu saling hangga sarmai kembali untuk na lenggandina tiku en loma ni balik ke bula en non to union ni rakabi en non ta puno santa pokon ni binaka tu nin untuk ni tos binaka sa tiga bume zaura kimai da bika sa anda kilango tos ni go anda sa kilabinaka ni ndona vi tal no binaka